wanyu mwiza aho dusangira ijambo ry'Imana binyuze mu buhamya cyangwa ijambo ry'Imana nanone mu buryo bwo kurigabura buto buto nk'uko mubibona ntabwo ndi njyenyine ndi kumwe n'abashyitsi nagira ngo mbakire bivuge Pastor Eric musanzwe n'umuzi reka mbere kuri madamu yivuga amazina atangire ikiganiro cyacu. Ndabakije mu izina rya Yesu nitwa Kanyani Menejasi mama ndubatse mfite abana bane abahungu babiri n'abakobwa babiri. Ndashima Imana uyu munsi muri iki kiganiro ni special. Umunsi madame nawe yadusuye genda musanze n'umusangwa deja ndishimye ko uyu munsi ibyo tuganira byose na madame yabonetse uyu munsi. Hari uwambwiye ati ngo hari uwigeze kuvuga ati ngo ndakuzi kuri social media, hari abamubona, hari igihe tundamwerekana kuri Facebook benshi ni bwa mbere mubonye live, rero ni byiza ni by'agaciro. Ndishimye kubona uyu munsi dukora na madame ikiganiro nuko pastor Rija twakira. Amen. Magara yacu kandi cheers. Amen. Bakunze ibiganiro byacu nambutse umupaka nageze mu gihugu cy'u Burundi usanga abavandimwe. Amen. Rero nkuko bivuze uyu munsi nifuje ko tuganira ikiganiro kirimo ubuhamya bwabo. Urabona ko ari couple nziza y'urungano bakiri beza n'imbaraga kandi bakunze Yesu cyane. Mumaze imyaka ingahe mu bakanye? Twagize mariage le 11 novembre tariki 11 z'ukwezi kwa 11 kuva 17 ans de mariage itokira muri novembre. Basanga gute 17 ans? 17 yabaye byiza cyane, birimo experience idasanzwe, biri mu rukundo, byiza byo gushyigikirana. Hari igihe byashika ukabona ko hari ahantu utari kurengana udafite umufasha. Rero ni ibihe byiza cyane muri ministeri, hari intambara za ministeri twagiye ducamo ukabona ko uri kumwe n'umufasha byagiye bifasha nkuko izina ryiza bitwa ujya mufasha bitangwa na mwe yera na Saint Esprit. Hari ahantu henshi badana igira mbira uw'agaciro afasha cyane. Rero ni ibihe byiza birasanzwe twabahemo imyaka 17 irangiye. Turashima Imana cyane Pastor kubw'ikirere gihari n'ukuntu divorce zihari. Ndanezerewe mbona abantu bakunze Imana kandi bakiri kumwe kuko turabizi neza tutigirishije nkana ko intambara zifata bose. Satani yateye afata n'abakijijwe n'abakorera Imana bose. Ndashima Imana rero ko mukibirimo kandi ndabona ko muzagira n'indi myaka myinshi. Amen. Muri Pastor uyu mukobwa mwiza muri beze Bujumbura waje kumwita mu kandi warusize mwanya muto cyane amasegonda. Shanda gutera inkuru ukuntu byagenze. Je mu bisanzwe nahamagawe natangiye kuba umukozi w'Imana mbere, ariko ngira isezerano yuko rimwe Imana izamumufasha nangira kubisengera, ariko nkorera n'Imana. Nagiye ku musozi w'amasengesho ahantu bita Seguku Prayer Mountain Kampala. Nari maze igihe narahamagawe nkoreshwa n'Imana imyaka nk'itatu gutyo ndi célibataire, ariko nkabona ko ntuzuye bakavuga ati uriya musore akorera Imana na mugore bigi ugasanga ndabona ntuzuye. Nanjye nasenga ngo bimeze neza, ariko ngenda ku musozi gusenga nakira amaprofesi kenshi kubaniza mu mugore umufasha Imana irama na vision kora z'abasa etc. Hanyuma mvuye ku musozi Imana ishimwe, Imana igira neza. Ahantu dufite série de prière ahantu bita Bujumbura, ahantu bita Munyakabiga, ndiko nigisha muri série de prière kujya nyine ya vision y'ukuntu nari naboneretswe ko ari umugore azobasabuguru kunuku bona nje umukobwa ndi mu mukandi ko nabwiza Imana umva sente tanyemeje nujya mukobwa nyende nuko byagenze kuri Adamu. Kuri Adamu Imana ishimwe. Mais Pastor banuse bizokwe pas nécessairement, ariko kenshi uri umukozi w'Imana ni byiza ko Imana ibikonfirme ugasenga kuko urabizi hari igihe mariage ni Imana iguhitiramo. Urabizi Imana yasinjirije Adamu umuhitiramo. Kenshi Imana itaguhitemo akagufa ko mu bavuga usanga wambaye namba itagukwiriye. Usanga kenshi nkunda gutanga example ko rigishe bya mariage ugasanga hari umuntu yambara iyo atari size yawe y'ukuri, iyo wambaye ikirato kitagukwiriye usanga kigufasha utambuka nabi, iyo ari kinini nanone utambuka nabi nanone. Ni byiza ko umuntu asenga akabaza Imana, Imana ikamukonfirma nimba koko uyu mugore
ari urubavu rwo mu mbavu ziwe, ari akagufa ko mu mbavu ziwe. Rero ni byiza ko umuntu yasenga akabyereka Imana ngo Imana imwereke imukonfirme. Na rero nasubije ko abantu bose igihe cyose yo guhitamo ugasenga ariko akazamo n'amarangamutima no gukunda. Hari n'abandi babiza tukiri aho ugasanga babishize mu mwuka ca, ugasanga ijya couple n'ijari, ugasanga umusore w'imyaka 19 ngo yeretswe umugore w'imyaka nka 50, ugasanga ibintu nta coherence birimo, nta rukundo rw'ukuri ngo nuko Imana bivuze. Kenshi iyo hatagiyemo n'urukundo biba ikibazo. J'insiste kuri icyo kintu, Imana ibavugishe ariko habemo n'urukundo kwiyumvanamo. C'est très important. Iyo hata coherence baye muri iyo couple, kenshi usanga habayeho impanuka idasanzwe kuri table. Bakora ikiganiro wigisha abasore neza. Cyane. Ufite byinshi ariko hano tuba turwana n'iminota murabizi. Tureba uratwihanganira, ndabakoresha vuba vuba abashyitsi bacu ariko baduhe vuba vuba. Wowe cyagenze kugira ngo umwemere nawe wari weretse. Oya. Warasenze. Je nari maze amezi ndwi nkijijwe, hama mugenzi wanje arambwira ko asengera muri eglise no muri ville Minevame, arantumira numva ndashitse hajya, numva ndaryohewe, ndavuga reka ngumenga. Sasa rero twari dufite ingene twari twayihaye, turavuga rero abana bo mu muji koko tugenda muri Yesu dukizwe tuve mu dufuti runaka. Rero tuca dufata imisi yose midi ko twategereza kuja gusenga. Hama ico gihe haraba seminaire yo kuva 9h gushika 14h. Twero iyo 9h ntiyadutanga, hari umukozi w'Imana yitwa Isaye reza kwa mbonye, aca aratubona abana b'abajene bakiri bato, abakobwa, kandi twari dufite hari intebe yacu twakunda kwicarako, twebwe foko turaba bari ingene baririmba. Uyo musi rero aca aratubona, aca aravugishwa, ico gihe sinabimenyereye kuvugishwa. Aca abwira umugenzi wanje ko agiye kugira mariage n'umugabo w'umuzungu azoza, kandi ubu yaragize mariage ari mu Bufaransa. Aca ambwira ko je vyanje atabivugira, aza kubimbwira ngwejeje. Naragize ubwoba, ndavugaje nagira ngene bikanye cyane, nagize ndabaza umugenzi wanje ngutse hari byaragize, ndamubwira Egerard ko ndacukura, arambwira iki ko je ntaravugana n'umupasiteri. Ashitse carandaba arambwira ngo urakundana uri muri copinage, ndavuga oya narabihevye ndakijijwe. Aca arambwira utabibona ko ukijijwe, aca aratwenga, atwenze hama aca ambwira ngo je ari ikintu Imana yanyeretse. Yakweretse kuri jewe, aca ngwe ngiye kugira mariage n'umukozi w'Imana. Umukozi w'Imana ca ndamuraba ndamubwira umukozi w'Imana yemera umuntu yambaye agakabutura kagira, umukozi w'Imana ameze nkanje yabuze uwundi. Imana ntiyaravye umutima wawe, arabisigurira nk'umwana nyene atavyumva. Ca ndamubaza none wabibonye gute? Ngo acansigurira ngo nabonye ngo kwa kundi uraba televiziyo, ngo nabonye umugabo pasiteri kandi Imana yahamagaye. Aca arambwira ati muzoca mu bihe bitoroshe, ariko aca ama exemple hari lokayoru ya kera hajya muri ville. Arambwira ngo urabona hajya ahantu ngo hari abantu benshi hajya kuri lokayoru, uzorinda bajya bakuvuge bagira iki bagucira urubanza, ariko uzofate ngo urabona iyo shati wambara, ku gashati wambara uzofate ishati yawe n'ishati yiwe uyifunge ngo muze mugumane mwumvikane wihangane. Hama ndamubwira none mwanje nakijijwe ibintu byazovyemera gute ko ari abakatolika, ngo yambwiye Imana yahejeje kubitegura. Umviriza uwo munsi ndavyibuka, nca ndavuga rero ivyo bibazo je ntavyonse. Ndamubwira uko nyene ivyo bibazo basisengera nze ndavyemera,
ko simva ko novyihanganira aca arongo ndafukama aransengera aca arambwira n'amasezerano yacu yose nibaza ko noyavugira ngaho arayavuga yose n'igihe turimo yarakivuze urumva hama haheze iminsi ine niho uyu mugenzi wanje yambwiye ngo reka iwacu hariho série de prière uzoze ngo tugende cinambwiwe uranzika tuze kubwira mama ko tujanye hama ce tujana muri série urazi ko dushobora guteka turagenda imuhira araganira na mama aramubwira ko mama amerekeje ndamuherekeje nshitse nsanga ivyafe iyo série hariho ngo haranze abantu tunamubwira sha ukurambesha nahise kurambesha umviriza rero ndakwereka ngira nuzuze inzu yose nuzuze intebe ahantu hose niba bambesha bize kugora kuzisubiza ndabikora nagiye mbona huzuye mukayagato w'Imana sasa entre-temps ndamubaza none b'abapasiteri uvuga kutwa bageragije ngo babiri urumva je nari menyereye abantu b'abatama b'abapasiteri ko n'abajone ndavuga ndaza kumviriza aca arahaguruka arigisha nibuka ari ijambo yigishije ryo kwizera aratwigisha après ahejeje naje naciye sohoka imbere urazi ko yaciye sohotse rero aca nza kuntangira imbere ngo kubwiye umuhinga rwose abasore bari kutureba n'abakobwa kugira ngo umuntu wawe umumenye hari inzira nyinshi ukeneye ubwenge ukeneye kubanza kwiyumvira ibyo byose barabiciyemo ndizera ko aricyo bituma uyu munsi bari hamwe kandi pastor byamusabye guhinga cyane ko mu kinyarwanda bavuga rero ukeneye strategy iguha ubwenge bwo kugira ngo umuntu wawe Imana yakwemeje wasengeye umubone ndashima Imana rero ko mugeze aho uyu munsi ariko ikintu kigiye kuduhuza turasenga turangije suko nkashatse ko dusenga ariko nagira ngo ndababaze ibanga ry'urugo ryanyu kuko abandi bariko barasenya kuko abandi barushe peut-être bari bitameze neza niribihe banga mufise nk'abantu b'Imana cyangwa se abantu bashobora kwibira abandi bari kutureba kugira ngo nabo bazonanirwa ko ntibabivemo cyangwa biborohere nirihe banga mwe mufise rero dusoma n'icyanditswe twinjira aho hantu amagenera ababaza imbere yuko tudanga iyo banga ni ukuvuga ni ubuntu bw'Imana twageze nanone kubona tukiri kumwe ni ubuntu bw'Imana Imana yahabaye first of all ikindi ari anecdote ejo bundi hari umuntu twahuriye aha aravuze ubu ni pastor Eric ambaze igeni pastor Eric hajya ntibadivorishije ndavuga ko atajournaliste madame twari kumwe n'umunsi twari kumwe muri chambre twari kumwe je journaliste ndagira nini ubulani bambwira ubuto tuzi ko wadivorishije ukuvuga ko ari ikintu kimeze nk'igitero cyateye mu nzima divorce yageze mu nzima n'abavandi Imana ifashe cyane abana yo barasiga divorce nk'aho ari bisanzwe abapasiteri basiga divorce aba evangeliste basiga divorce abapotre basiga divorce aba evangeliste cyangwa aba intercesseur ugasanga il attaque en fait il attaque du diable kuko birava ngo Imana matanisha ntaza kimatu Mariko 10:19 batubwira Imana ishimwe kandi iyo turahizwa arabati ngo tuzatandukanwa n'urupfu cyangwa muri Kristo Yesu agarutse rero uyu munsi ibintu birava abantu batandukana sinzi kibatandukanya ce n'est ni Christ c'est ni la mort kuva ko ari attaque Imana ifashe cyane rero ikibazo ngusubije ku kibazo warumbajije pastor Bijou ibyo madame yavuze ni ukuri kabisa ya témoignage yavuze ku twaho ni uko ndabyibutse ashize imyaka myinshi 18 ans tumaze 17 ans de mariage ariko twagize na fiançailles presque à 2 ans c'était en 2005 une année 3 mois abumva abadamu n'amatetero urumva ari gukara detail c'était en 2005 inari maze nk'imyaka ingahe gutyo nkorera Imana ariko ndi umuseribateri ugasanga ni biboneka neza sinuzuye ariko mbona amasezerano ngira ngiye ku musozi
duhura narive ku musozi Imana yampaye confiance uzogera i Burundi uzahura na madame wawe twakoraga i Burundi icyo gihe twari mu imbaraga zidasanzwe z'ikanguro tukiri abajene Imana ishimwe cyane haleluya nkigera mu Burundi kuri nyine Imana description Imana yambwiye umugore wanjye niko namubonye yaramba bite umukobwa ari responsable akubona ko afite n'amameshi ukuntu Imana ishimwe ari très jeune urumva ariko l'image yanabwiwe ni kujya nyine hanyuma byarakurikiyeho nuko nahise duhura n'organiza turahura ndayimubwira usanga nawe yarateguye nkuko yabivuze yahuye n'umukozi ubona yitwa Israel Apotre Israel yavuye muri Zaire muri Congo hanyuma aramuha message usanga Imana yaramuteguye nanjye barambwiye uramubwira niza kugora ntabwo byagora parce qu'il était déjà préparé amen nanjye naramuha message donc c'est pas facile dukomeza duhita dukundana fiançailles nyine kugeza ubwo twagize mariage donc c'est fiançailles nyine kije ko twagize 1 année et 3 mois Imana ishimwe cyane amen rero insubije neza ku kibazo uvuze ngo nibanga rihe mwagize kugira ngo mumare izi 17 ans mukiri kumwe mu gihe tubona ko muri iki gihe ingo hari Burayi hari muri Amerika birakomeye tuko tubona les prophètes appellation n'umugore wa kabiri arabandi nziza shire haye ugasanga ngabaza n'umugore wa kabiri confusion totale hamwe n'aba confusion ko divorce mudaza muri église ikaza no bakozi Imana ce n'est pas normal ce n'est pas bon il y a ta diable ikintu twagize rero twebwe cyadufashije nuko ikintu cyo guca bugufi yabaye nka pilier twagize nagize guca bugufi madame agira guca bugufi biradufasha mu buryo bukomeye cyane Imana yabwo icubahiro guca bugufi buriya ni pilier ni inkingi ituma urugo rukomera Imana ishimwe ijambo riri muri ABEFESO 5:21 canke 20:21 aravuga ngo kandi mugandukiranire kubwo kubaha Kristo guca bugufi ntabwo bisabwa usomye ku murongo wa 22 atubwira ko umugore agomba gucira bugufi cyangwa kugandukira umugabo nkuko agandukira Kristo nicyo tuzi ko guca bugufi ari inshingano y'umugore ariko bene data twumvise ngo duciranire bugufi ucira bugufi madame wawe nawe gucire bugugira ngo kubwo kubaha Kristo maze urugo rwanyu rurakomeza ibanga ryahabaye nuko ugerageje guca bugufi l'humilité ni ikintu gikomeye muvandimwe mushobora kuba muri situation ya conflit nkuko aranyumviriza uyu munsi nugira guca bugufi ukarengera warengera icyo kibazo wacira bugufi umugore wawe n'ubwo uri mukuri ukamusaba imbabazi urugo rwanyu rukagutsura kandi mukabusana sana kuko iyo habaye divorce ni cancer isenya urugo divorce isenya foyer abana bakagenda hariya biki ugasanga polisi bije ni ibibazo mudashobora kumenya mu bintu ukamutumvikana mukajya muri tribunal de divorce ingaruka abana bakura muri rejet muri frustration idasanzwe yene baza ko divorce ibabaza cyane abana kuruta nabo babyeyi babiri irasenya famille divorce ni attaque diabolique isenya famille gatesha umutwe za depression ku bana rero ibanga rikomeye mugandukiranire muciranire bugufi kubwo kubaha Kristo mugabo jewe ndi umugabo nubwo mba mukuri hari igihe mvuga nti reka ncire bugufi madani wacu ntabwo nshaka kuba ngo abagore bace bugufi ari abagabo tubyitwaza ngo atacire bugufi tubyemera urugo rwawe rurasenyuka ca bugufi nubwo uri mukuri nubwo hemukira umugabo nawe umugore ca bugufi nanone guca bugufi ni inshingano y'umugore kandi ni inshingano y'umugabo Ephesiens 5:21 ibanga ryo twagize n'iryo guciranira bugufi amen Gusiraje abakobwa dukunda basasa ibanga ryanje ko yafite guca bugufi umugore ategeza guca bugufi imbere y'umugabo ikindi je cyafashije communication jena ko je ndi exprime kuko iyo shavuye ndakubwi sinzi kuvuga cyangwa shwani shaka kubikwandikira cyangwa amubwira washavuje nkabimubwira jewe nibi kushambira yaharira naho arabizi ko je simarira cyane ihore ni hamwe rero uca usanga ndahoze dushobora no kwita twaje kugira ngo ashire ubwenge ku gihe kuko sindamuhangara ndamvuga bukebuke wanshavuje ibi
rero habaye urimo perfection nta rugo na rumwe habaye rero kubwizanya ukuri kenshi je nabonye mu makupe menshi hataba kubwizanya ukuri ugasanga par exemple arabizi hari ikintu twasezeraniye kuva tugikunda tukimenya nanze rero ntihajya ntuzubere nk'abagabo babesha abagore ngo nzogukorera ibi ngo ndabikora ibi kandi utabishoboye mbwira hariweze cyane uweje kumbwira ngo uweje kumbwira ntibishoboka nanjye ndavyakiriye mu mutima mvuge uno munsi ntibishoboka nanjye ngaca bimfasha kugira ishaka ryo gukora n'ishaka ryo kwihangana nkavuga wanje no kwizera Imana nkavuga ntazafise ntanyemerera ivyadakira urumva bica biramfasha rero mu rugo bimpa no kwihangana bimpa no guca bugufi imbere yiwe bimpa no kumukurura hari ikintu ushatse gukomoza kuri icyo kintu burya hari ikintu cyitwa ukuri tugeze kubibwira abadani ejo bundi tubiganira turimo turabona ibibazo hari ibibazo biba mu bakozi b'Imana cyane cyane les pasteurs bashobora kuba bakora umurimo w'Imana muri full time nkanjye jewe mbabwiza ukuri maze nk'imyaka 20 ans ndi muri full time nkorera Imana ishimwe ndagerageza business gusohoka ariko nkasubira kandi nkasubira muri ministeri mu buryo bwa full nako ntagize sinzimba ni nkayo nabayagiye yari yakwebye ariko ngasanga ngarutse kandi umugisha wanje uri mu gukorera Imana mu buryo buri full kandi bivuge publicly niko bimeze naragerageje nagiye mu bihugu byinshi nakonagira ariko ugasanga toujours umuhamagaro wanje ni ugukorera Imana harimo n'amahoro harimo no guhezagirwa kandi Imana ikantunga mu buryo bukomeye iyi 17 ans zose Imana intunze kubwo kuyumvira no kuyikorera bene data ndi pasteur toujours kandi full time hari ababaza be uracari pasteur nagavuga ndi pasteur umuhamagaro nako tutagira twagerageza ugasanga noneho habaye ikibazo mu byo wagerageje hari igihe Imana ukora ibintu ugasanga ibintu bivateye Imana rero la vérité yaravuze madame nkikomozeho njyewe ntabwo ikibazo tugira abarokore cyangwa se abantu b'Imana cyangwa se abana b'Imana cyangwa abantu muri rusange umugabo agomba gutunga urugo niyo shinga ni tête la tête y'umugore akamurika inzira ariko nubwo uri la tête il faut être véridique il faut être réaliste nubwo ufite de faith ukwizera ba réalité madame wawe usimupange reka nkoreshe d'expression igezweho muri tête hari abagabo bagira ati arapanga biri ugeze ubwo amushira muri topi muri illusion sous prétexte ko kwizera donc you need to be realistic no goma kuba realistic ukabwira madame jewe nashoye Emile muri ibintu nagize ukunuku ariko ndabona ko bidakunda je ndagize ukamubwira mugashira ko babirita akakurezona mukarezona aho biza gukwamira madame ko kuzamata kombe arabisengera rero ikintu byarafanye cyane kuba realistic nubwo ari umukozi w'Imana nubwo nkuri biterane nubwo nakoze abacacizi nubwo ibyo naciyemo le ba nakomezaga kugira madame kugira les pieds sur terre madame bimeze gutya iriya modoka twayiganiye muri ubu buryo iriya communication yavuze donc communication hamwe na vérité biri mu bintu byagufashije madame yarabikomojeho cyane nkamubwiza ukuri nkamubwira ibi ndabishoboye ari amafaranga nayishura ari ahantu tusenge kandi ibyo bintu birafasha ariko nugiyomeza kubwira madame niko Tarzan niko Mabula niko Mukari genda tangiraje ndasigaraje ndabigenza gutyo uragenda ubikora bikunanire 2 fois 3 fois 4 fois usanze bizanye ikibazo parce que les femmes alors bavuze ngo les femmes sont faites pour recevoir ugasanga rero umugore ategeze ko yakira kuko umutwe akagira désillusion ugasanga none bizanye ama contradiction menshi n'ama incohérence menshi ikesha ama incohérence menshi n'ama contradiction menshi ariko araba kubera ko abantu batari realistic atakuri muri communication n'ubuzima bwacu bwaranzwe n'ukuri na réalité yaradufashije n'ukuri n'urugo rwanjye rukiri uyu munsi iyo ni facteur principal yakoze urugo rwacu ukuri hagati yacu gukominika vuba kubwiza madame hanakwamye handashoboye bikanga aryo ngo ni ngerege z'umugabo ariko birafasha urugo amen amina batu ni kuri dufite
bafite byinshi urabona ko bafite byinshi byinshi bari kubitegura ariko ni abantu banje bafite byinshi bazagaruka twavuze uburyo uko barwubatse amahera kuri yayo finance byo muri mariage twavuze ku bana ariko batubwiye uti nkenya cyangwa se amabanga atatu akomeye communication humilité ku bagabo cyane cyane pastor bihagaze humilité ku mugabo pas ku mugore gusa humilité kuri bombi communication la vérité ukavuga iki turimo bizagufasha kudasenya nta mpamvu nagira ngo mbasabe basengere abantu bakurikiranye babumuje musara mu cyerekezo cyangwa se mukaba mwubase ariko mukaba mutaramenya cyangwa guhungabanywa n'ibihe twagira ngo bifasha akanya gatoya amasegonda yo gusenga kugira ngo bigende neza reka nsabe pastor abuze asenge. Reka data mu izina rya Yesu turaje kandi imbere y'ubwiza bwawe turaguhaye icyubahiro uri Mana nyamana turasenga dusengera amamariage amakouple amafoyer uyahezagire Mana ibintu bitatu twavuze byagiye bidufasha muri izi 17 ans mariage twafashije no guca bugufi hagati yacu kandi ukomeze udufashe wa Mana we turacyagukeneye n'ubu ntabwo turatsinda nyagutsinda ariko turagukeneye dutsinda ku bwawe l'humilité ndayisengera ku bagabo ku rugo ku bagore bose abe l'humilité Mana ndasengera kandi la communication ili prompte yihutirwa hagati y'umugore n'umugabo Mana bahe gukomunika mu izina rya Yesu Kristo Mana ndasengera ukuri kuba realiste Mana mu byo bacamo bagira ukwizera ko babe na realiste mu kuvuga mu migambi yabo mu izina rya Yesu Kristo nkuko ibyo byadufashije abashiga atatu yadufashije reka bubakire kuri amashiga yitwa guca bugufi reka bubakire kuri amashiga yitwa communication reka bubakire kuri amashiga yitwa la vérité ukuri rabo shekeri ya Mana sana ingo zasenyutse Mana abari muri instance de divorce Mana biveho mu izina rya Yesu Kristo ndasenya umuko wa divorce ndasenya umuko kubaho muri kutotire bameraniye nabi Mana izo ngo uzisubize diable neshwa mu izina rya Yesu Kristo urakoze Mana urugo rwacu rukomeze urugo rwa Pastor Bijou na Jules urakomeze nanone ingo zose uzikomeze tugire neza kuko tuzi ko ukunda mariage Mana utugire neza urakoze data ijambo ababyumvise ubuhamya bwacu bufashe benshi urakoze Yesu mu izina rya Yesu bisabye amen ndabashimira cyane ku mwanya wanyu no ku cyo mupartage kugira ngo mukontribue ku mubiri wa Kristo Imana umugisha ikomeze kubakira n'ibyaha byanyu rwose agataho kandi ndabona ubwiza bwote yongereye ariko amen naho gutaha turabakunda kazi hano kuri aya meza nk'uko bisanzwe naho gutaha murakoze cyane we love you bye thank you bye.